Elastas Edhekon, Francis Kisinga, Jacob Ngwele, Joy Ndivo. Maudhiu mara methiritwo makina mbere kwigua makiruthagirwa interview kiri nkiameno ya IEBC. Karatari kamirongo na tunana na tukaina mbere kwa tukithagira wanuru muraithire wa Meru TV. Rugano rwa nengeretwe kiongo kinene muno wagao ni Wumburi legal fees scandal in counties ya mbele chiema wakili na arakirima county metu tukaina mbere kwa tukithagira ndeto ino karatatini gatuna kinya karatatini gatutano ara tukuona county yethiritwe kina mbere kwigwa kiri agalo famu milioni 10 kengwethi na mbere kwigwa kimirwagira kiri magamba mwanya amarabe yethiritwe bakina mbere kwigwa bakithitanga wanamo yethiritwe kina mbere kwigwa kira wa kotini nonto bwa shilingi milioni 1 kwenyangia mabuku ngana mbalere misuse of kwenyangia mbere chemwingi nara ende bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiringithanagwa na mabuku textbooks na bethiritwe kwa mabuku shilingi milioni 1 bethiritwe makina mbere kwa makenyangikaga tukiathia ndeto ino cionthe karatatini akamurithirwa Meru TV lakini mbere twithiria gu tukona county ya Nairobi yethiritwe igitumira chiringi bilioni 21 kathante 37 Kiambu yetumira chiringi milioni 517 Narok yethiritwe igitumira chiringi 364 Turkana milioni 165 Kajiado milioni 79 kathantemwe Kilifi milioni 71 Vihiga 71 Migori 50 Kisumu 46 Mandera 45 Nandi 36 Siaya 34 Tana River 30 Kisii 29 Uasin Gishu 45 Busia nyanya milioni nyanya Elgeyo Marakwet milioni 2 na Homa Bay milioni 11 tukathia ndeto ino cionthe karatatini ya kumurithirwa Meru TV. Murimu wa nyimba no tukina mbere kwa kenderea gutwika kironda kyanguti kironda gitemboria aka nthiguruni yetu ya Kenya na arende kwerekana bwana antibiotics bakina mbere kwa bakiaga ndawa kwina mwakururia wetu alindia orethiritwe kina mbere kwigua gita uturo bwake etawalindia sasanu ethiritwe kina mbere kwa gita uturo bwake kumania na kwaga ndawa uko kwa murimo wa nyimba murithirwa Meru TV. As Ruto's Mount Kenya allies prepare way Gachagua men dismiss tour. Kudirikana political lead from the Mount Kenya region allied to President William Ruto have retreated to their back to prepare the ground for his forthcoming development tour. President Ruto has held a series of meetings with the regional electoral leaders at State House, Nairobi, as part of his consultation before kicking off the week-long tour of the region that swept him to power in 2022, but has since turned hostile following the impeachment of former Deputy President Rigathi Gachagua and lied and failed pre-election promises. Ndiunga ya Rais Ruto erarare ya Mount Kenya iretwe kinambere kwa gitira no ntubogo twika atinge tima mwema mawira ne marathie nambere kwigwa akinenkanagera ndiki no ntule moto thie nambere kwa tukinenkanagera mawira ne matakiumbikana hi titukarutha tukabwikira nduye tukabwikira mibaibo ya area ria riumage State House kayanda magubo karuragira tapu chi area miji tukarutha ithima biauki bugataga uke miuroni promises imwe itakugithabura itaukinyirira karatati nigatwirinde ningatheti rumurithira Meru TV no tukwithira rugono rwa murimo wa nyimba murimo ra wethiritwo kina mbere kwigwo gitwika kironda kya muteneka anthiguruni yetu ya Kenya kuririkana ati aje bakanse nthiguruni yo ndibethiritwo bakina mbere kwigwo bakithiurukaga batakumenya bakarutha atano ntuba wagi bwandawa na nongo gukinda kuririkania kumania na untububu kuririkana kansa kuringana bura yethiritwe kina mbere kwekionekana murimu wa nyimba wethiritwe uri murimu ora wethiritwo kirutha
nae sana ntiuge kurutha bwega kurutha nae sana anthuruni yetu ya Kenya ara kwikuerekana ati Kenya ni nthiguru ya ithatu iretongoretie na murimo uyu wa nyimba no kirikanaga ndeni ya Kenya ino Meru ni atongoretie na murimo wa nyimba kwa ukwe na maingi makubatira kwina mbere kwa makurutha wa ntongore chietu muno ministry ya ugima ni kubatira kwina mbere kwegwa egitithagie socks nkuruki kengoti ira ati murimo uyu wa nyimbo kwina mbere kwegwa ukirekagia nthiguru yetu ya Kenya ukirekagia kinya county yetu ya Meru karatati ni atuthatu no tukwetherwo no rwa radio sasanu urethiritwo akina mbere kwagita uturo bwake kumani na kurwa na murimo uyu wa nyimba murithiria wa Meru TV karatatini igatkala tuthatu bado no tukwetherwo no rwa chukuru ya Kaga Girls na Moi Girls Marsabit ni moja chukuetie the tukirutha bwega kiri matinda ma michelo matinda ma drama matinda ma drama na ara ukwerekana chukuetie the tukina mbele kwa kirutha bwega kiri mantu makonenie na choral verses na mantu mangi tumamu in the Kiswahili choral verse category chuka girls na ile tukina mbele kwa wetu qualified kana qualified na ara yithiritwe kinambere kwigua itangazo kurwa bwega mbetinire aga ukaratati ninge tuthatu muthiri wa Meru TV ukainambere kwigua ukiguragira ngatheti yaku no wachiona bora county chithiritwe kinambere kwigitumagira billions cia mbeca kengo gutira ati chikurwererwa karatati ninge tuna na rugono ruru Kihika gave birth to twins let her recuperate a woman in peace tell Kenya. Women registrar have declared the increasing digital attacks and the cyberbullying targeting female leaders, stating that such actions infringe upon their constitutional right to privacy as mothers, wives, and private citizens. Yesterday, the women leadership rallied behind Nakuru Governor Susan Kihika, urging county residents and Kenyans at large to show empathy to the county boss who is recuperating in the United States after delivering twins. Addressing the media at a parliament building, they emphasized that women leaders are not exempt from natural process such as childbirth, motherhood, and that no Kenyan woman should ever be forced to choose between leadership and biological process. Kihika nethiritwe kinambere kwigua akipewa maatha Susan Kihika nethiritwe kinambere kwigua agipewa na uyu ni governor wa Nakuru na arendi ntongorichia kuruchia tukinambere kwigwikiraga mwingi kinya tongori be kuru nwara kizima bathie na mbere kwa baikuruka mantu mamwe ndeni maisha nuntu ne kuru na batikaina mbere kwa bakionekana gataba kurutha mantu matarutha wapana mantu mathia na mbere kwigwa makirutha wa muridhire wa Meru TV. Agencies vow joint war corruption kuona ndwangi mwanya chere tukina mbere kwigwa ikiaranirie na ikiuga atikina mbere kwikirwaga na unkumania kuona Inspector General Borishi na National Police Service Douglas Kanja, Director of Public Prosecution DPP Renson Igonga, kuna Chief Justice Martha Koome kagita karabadhi na mbere kwa bakiruguragia anti-corruption strategic guiding framework for Kenya's justice sector na aranteche Safari Park Hotel mjini wa Nairobi muthenya wa igoro. Karatatini kama wanja ni mantu ma SMES ni mama adhiritu makina mbele kwa makara girwa karatatini kama wanja muridhiri wa Meru TV. Kumira huko na ma-advert marema mantu makoneni na health na tukiragira mantu ma health bwega tukaina mbele kwa tukiriragira mundimo uyu wa nyimba tukwariria nontu nwethire kina mbele kwa gitweka kironda kianguti. As Ruto's Mount Kenya allies prepare way Gachagua men dismiss tour. Karatini yakaga ya 10 watu kwa political leaders kana
ntongore chegecheche kumanara arugairo kiremara na baraba akubesana na President William Ruto ibethe to bakinambere kwegwa retreat to their back and to ibethe to bakinambere kwegwa bagichoka kidogo kengo kwebanga ni bwega kirindiunga mutongoro mugongo President William Samuel Ruto era yethiritwe kirigirwa kuriunga untuko President Ruto yethiritwe ena michemeno kadhumba na tongore batare na arandeni ya garo yake mujini wa Nairobi ni kirikwa iria na kumenya ground yo ni riugata ground yo ruri riugata gagitani waku nwarira ende ndeto yachile tukinamba kwa ikionekana tachiumba wokia mwanki ni yamona ndeto chia kuta munini wake urari munini wake gitini Rigathi Gachagua na muno mibango era ya uthinambira thienambira kwigwa akira nagira kana mibango era thienambira kwigwa akira nagira muthenya Jumatatu president na gikaro na governors Barugariro wa Mount Kenya reo Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi, Cecil Mbarire wa Embu County, Isaac Mutumante Thinki wa Meru County, Joshua Irungu wa Laikipia, Irungu Kang'ata wa Murang'a, Anne Iguru wa Kirinyaga na Kiarie Badilisha wa Nyandarua. Arende Nyeri Governor Mutahi Kahiga. Close ally of Mr. Gachagua was conspicuously missing during the State House meeting. Huyo wa Nyeri Governor Mutahi Kahiga ataonekana ndeni ya muchemani huyo na orakurekani muchore wa kubisana wa Rigathi Gachagua. Mantu mama yadhirito makionekana agau Mount Kenya na muna raisi kuinambere kwa kiri kanaga ataki nidhani mirandi ya uthinambere na maisha kanangarama mutulano wakethi itinambere kwa igwa igetagia wabura gukya. A billboard welcome President Ruto David Friday. Kithure Kindiki sponsored by Mathira MP Eric Wamboi is seen in Karatina town yesterday. Kibao yao kukaribisha Rais Ruto na munini wake Kithure Kindiki kionekanite na ara Mathira muthenya wa goro na ara kwa mujumbe Eric wa Mumbi unani mujumbe wa Mtere ira chita wa siasa mulithi nitaka siasa chile tukinambira kuikiambagiria kuwata mwanki ande goro ninti kumanya na tabungo karika lakini getu inambira kwegwa tugitaga lakini tikumenya no ntu ukainambira kwegwa kinenkanagira mirandi yo thinambere ukainambira kwa kinenkana mawirane mamirandi yo thinambere lakini utwikire muthia utinambira kwegwa ukiingaia kwena mama ale agawa kurira my son's septic tank death was horrific mama ale agawa mwana wake thia nambere kwa kiwe ya gitangini septic tank gitangi keke bioro na aramwe kuroyende thiritu kiuga igikuo kioruru sana mwana uyo wake kuinambere kwigwa atete uturo na kithemba gikario. Kumira ndio na advert ya karatati ni 19 mwayo chithirite celebrating our champions karatati ni kibao nemwe karatati ni kamirongo ina chire ni opinion icho chiri yao mulithiro wa Meru TV karatati kamirongo ina ithatu really I'm not part of Ruto's government mbichi ya cartoon ya gao nkona Raila akiwa we tomo wa atire party ya thirikari no ya Ruto mantu mamotari kana mantu mankali mali ndani ngatheti no mulithiro Meru TV mantu ma parenting mantu ma sharing. Let's talk about teenage rebellion mantu ma konenina ana abanini mabuku mandini mele tumakinambere kwa maki imiza kana makiora ya sheri gotigira te iba koreithirana bao beba nini na nambere kwa bakiwa rutana njirira kinyaba kora batakinambere kwa bayitigaga na arende ya sheri bebe tubakinambere kwa bakiwa bakwiba ikimurigo otigira ati bakwinambere kwa bakireithagiria na bao bakibata peya mataro mama kubatara bakithia nambere kwa bagitigagira ati bakwaranire nabo kagita na kagita. Karatati ni wakan kuona encourage open communication kuinambere kwa gikagira rwariro amwe kana kwaraniria amwe
maybe na ana kwaraniria amwe acheri na ana kengo twinambere kwa twecho agerekana ya mandu. Should I marry the one I love or the one who loves me? Ikiambiria uruka mwangi. Karatati ni gato dhato. Gaono tukuona rugono. Kana tukuona ngathiti ni kana karatati ni gato dhato. Ndeni ya mantu mama ma relationship. Gazeti nino bado gazeti ya The Daily Nation wa Meru TV no tukuona kima ntuma by the way gwe rukinambere kwa bwichumbura sana ana banini ana baithi muno baraba the to bakinye gitarere yakurana na ile kuona gazeti ino kiuria tiriri ikauria should I marry the one I love or the one who loves me? Mbatiri ngura mtura mkwenda kana mtura akumbenda. Kuna mtu aliitwa 26 and feel a ritual laws as a woman. Should I go for someone I love or should I go for someone who loves me? Most of the time the one I love are not so into me, but those I don't feel anything for are the ones after me. I want to get married by that. Will this situation change? Yeah, one of the above. You should go for someone who loves you as much as you love them. You should go for someone who loves you as much as you love them. Do not seek someone who loves you more than you love him, as some people advise, because it will tire you. When someone loves you more than you love them, you will find them extra and excessive. You will find them to be too much, too concerned, too close, too present, suffocating. Hey, when the chemistry is low, everything, including genuine love, this becomes burden. Some mechanical. The man will sense your ndiye kankala mekimridhiri lakini kile bantu mama wendo mridhiri wa Meru TV ngazeti ni ya The Daily Nation karatati ya kagatu dhatu kilimantu makoneni na wendo kariuria obateri ura muntura ukwenda kana muntura au kwenda na ile kuona kwenda nchambere wetwa Benjamin aliwe na miaka 26 na aliuga ati nethiritwa kinambere kuiwa kingana sana gutire tina chwa muntu ora akugura lakini kagita kaka ngiarithira muntu ora wewe ngwa kwenda wati kumwenda yani mwari ora akwenda mwari ora ati kumwenda lakini ari baba kumwenda wati kubenda nilie kuria ri abatiri kuluthata abatiri kugura baba kumwenda kana abatiri wetera kana abatiri wetera mwankagure ura wewe ngwa kwenda ngagiti ni gatwira ati muragire wa Meru TV gatwira ati riri igatwira kagita kaka wainambere ko wikinya abantu wewe no kubatira guchwa muntu wa ukarania nwe kagita kara wainambere ko wikiga gwa no guchwa muntu ura bugaturania nwe ire kwira tabadhari Manya wenda kulutha mess ewe twika ati wathi kana wawura muntu ura agukwenda kana wawura muntu ura ukwenda no make sure muntu ura wabanga usetro nwe muntu ura ukwenda na muntu ura we agukwenda muntu ngatheti nere twira ati wewe tu mureka tu wona wathi na muntu ura agukwenda Uwe no kwenda na guti mwendete ntika no kwata wena kwenda lakini wewe ngoti mwendete yes bukaurana bukaibukare meri yereza tu ene 5 akwendete guti mwendete akiona bukumenyaniria akiona kinyawo twika too much kinyawe na ntubange bakumwenda na aroma na no kumutaikia no kumunogia nyayo bishonde inguge cia maimayu ikiambere kuma same case mtura maybe wewe ngo kwenda ukenda mtu lakini yakinya abantu nogerwe kinyawa tweka ukugura mtu no tunumwendete nati kwendete yakinya abantu nogerwe na leo kanogerwe leo kambere which options chingi ikivya nchenga
Kwa boge tumugabete no muri biro Meru TV retwera wakara kubanga gusetro umuntu murume unda ithete ukumbewa umbene wakara kubanga gusetro na muntu wakara kubanga wauga ende kandabanga niyo faminas muduri wakebathi kandabanga gusetro tabadhari setro na muntu ora uwe ngokwewe nwendete na wewe ngwakwewe nwendete arabuka inambere kwa buke balance mebwende na bwinde bukathi buke balance ano bwendete kwa uri ari mboyo bukwingangia bo bukanyinyia bo bukairimo bukwebo bukingia bo boyo bukaneria lakini rero kauga kabutumira wenda bwo muntu umwe wenda bo bukane tabina ikaratati ni tuthatu ndene ngatheti no murethere wa Meru TV no ndeto ini ndikane kakarugona fulani chocho ambira me chocho ari muntu endete ngono sana akambira kwe muntu aruthire ugathi agura mwekuru nuntu na mwendete athi agura mwekuru nuntu na mwendete lakini mwekuru yo atamwendete athi aruthanjira cionthe twira mbaga athi agura mwekuru akuthia kugura mwekuru bakara nuntu nendete akura mwekuru nuntu na mwendete bakara nitumia nkairi ithatu watwika mtu murume ora kunogerwa na kwambiria kuona ndeto eno etithi bwega ndeto eno etithi bura ya bangiritwe na ile akithi uchunguza ile akuyethira mwekuru wake na ukara na muntu tu na muntu wa nturani nende we away from mantu mamende ile wakathi na mbere kwigwa kiuragia na atakarutha augana kengati uyu mwekuru nuntu akwambirie ukara na antu bantura naririkana meagurie mwekuru atamwendete kwa mwekuru na antu bake baraendete na arora athiagura mwekuru atamwendete akoyambirie ukara na ndakachi antura na uo nire kuga na kai na mbere kwigwa kingataia mwekuru uyu wake nuntu na ukara na anturani na kagweweni waku ithe muciari akaya akamuria na tabuaruthana na ciandaka imuko mwana wake na taburuthania na ciandaka ende no ntubukire gituma muyiyo na tagukarira mwira baba uma kubina ndeto ino tichieri kare yaku ndeto ino tiumana na cio tabadhari rekana na cio na amuri mbiye na thina mwana wakwa amwira mwekuru uyu wakwa na ukara na antu nturani ino kwa ndenda kumwingatia athi ntiwe ngure mwekuru ungi urambendete nontu mwekuru uyu atimbendete iria thea kana ntheko akamwira tetia nkuonerie ondu kanini mbere wingati mwekuru uyu akutetia nkuonerie gaondu kanini agao thea kathia kagira antu babonaga betawa agao athi achwa mukuru wetawa kiria mbeu kiria mbeu shosho na ari mtu onaga muno athi achwa kiria mbeu shosho kumuonera akagita akuya ya bera mantu mama kawaida muno lakini ugaya kuru babo ndebe mujiyo barabagure extended family ponte barabagure kabaya gao baya bakuya tumurume uyu arutha kiama yake kiama kiothaka arutha kiama kiothaka umwe wa ana batwika bakwaywa indi berwa kengo mwana uyu atagikua ndenda muntu ura kuma kugurwa mujiyo uyu atagana kurara na muntu murume ungi teka mukuru wake kengo mwana uyu athina mbere kwigwa akionokaga bambirie na akabana tagara mwana uyu kengo abua mtu akauma akathia kwa kuringirwa thimu agefanya na kuringirwa thimu ngorothe piu bonde bathi gina wengo gina muthako ya kwenda kwingate mwekuru arona ya kinya watagare mwana uyu kengo abua akurega mukuru mwene muji achoka raitha muthake yake amwira mwana wako kuona ngwete yo kuona thetaino renda kwingatia mwakuru waku nuntu nakarite na antu na anturani
ndiko myaka kinyani wankengatie nyukwe nonto na wengwetegia otiko batara kwirwa uona mantu mawendi mantu machanganya kidogo kwa kuno ngawale kanite na makanjo la bawendo bakaina mbere kwigwa bage koraithagia nito mwera wona wengatie mukwa kukinyani wankengatie nyukwe nonto wananu akole mwibutagara mwaji oyora kumaanisha kinyawe na mantu make maunjensi akurotha na maturani karatati ni gatuna ndeni ngathiti no muraithire wa Meru TV rekoria are you suffering from a relationship disorder yani the relationship ile yatu nomba kwa thite na mbere kwegwa wona thina cheki wendo the cheki wendo yo chumburaga karatati ni gatuna no that ino chionde ile muraithire wa Meru TV karatati kama mwana tutano ni ndeto chia advert cha county ile ya muraithire wa Meru TV umagaruko kaina mbere kwegwa kiguragira ngathiti ino no kaina mbere kwibonagera imbiyo yo ngwenu yethitwe kina mbere kwigwa igikagirwa urito karatati ni kamirongo 3 na kamwe ndeto cha county news kana ndeto cha county bado idite na mbere kwikiaragirwa rogo kumira uno ndeto cha advert ile ya muraithire Meru TV na ngwete ya ndeto cha kimandhuru ile ya rogo ndeto cha kimandhuru ndio na huru to continue DRC Congo peace effort with 4 Ps ya Orawari raisi retired President Uhuru Kenyatta arrives at Njili Airport in Kinshasa na RDLC na yari Januari kilimantu makona uchwangu atanilo na utigira ati thiri kwinambira kwekionekanaga ntere ino murithire wa Meru TV mantu make biashara mari au karatati kamirongo 38 karatati kamirongo 4 bado kiana ndero cheki mandhuru ndero che baraba tutiyete ile ya ndero cheki mishedo bando ile ya ndeni ngatheti ino bwakurura murithire mwende ikumagaruka ukainambira kwegwa ugichwaga ngatheti yaku ukainambira kwegwa ukitha mwana ririkane watu ugate meyawenda kuthina muntu urakwendete muno meyawenda kuri muntu urakwendete menyawenda kuri muntu urawendete muno kuri muntu ura wendo bwenu obuli bantu amwe ni hard nuntu bwo muno kwethaniria na muntu toyo lakini mwere abo kainambere kwa bukithanagiria make sure nwe watara nuntu wona wathi mugaruna bobo igakuramba na igakuramba life kwogu ebuko kukarikire ngatheti kana marama okandene ngatheti tukikuraya tu kainambere kwa ngicho kagira kengo tukainambere kwa tukiendeleaga tukiinambere kwa tukianagire mantu mwanya muno tukimurika marama yathirito makinambere kwa makionekaga gaugo county ya Meru ndeni mugongo wetu wa Kenya na tuinambere kwa tukimenyaga imbiyo ikorea irenge niko thirambite ni families wa Kimathi na huku ni Meru TV. Good morning, see you soon.